Ndabasuhuje banywanyi bagaseke k'amakuru mu karere. Akuye umunsi mbere yo kugapfundura reka tubanze turebe ko mu Rwanda byifashe. Leta y'u Rwanda yavuze ko yikuye mu muryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afrika yo hagati cyangwa se Communauté économique des États d'Afrique centrale. Siyasa mu magambo y'Igifaransa ishinja guhinduka igikoresho cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'ibihugu bimwe binyamuryango. U Rwanda rwavuze ko gutanukira kongeye kwigaragaza mu nama isanzwe 26 ya siyase yabaye kuwa gatandatu i Malabo mu murwa mukuru wa Guinée Equatoriale. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rivuga ko muri iyo nama uburenganzira bw'u Rwanda ku buyobozi bw'uyu muryango busanzwe busimburanwaho cyangwa se rotation nk'uko buteganywa mu ngingo ya 6 y'amasezerano bwirengagijwe ku bushake kugira ngo hakurikizwe itegeko rya Kongo Kinshasa. Ntacyo Kinshasa cyangwa se yase byahise bitangaza ku mugaragaro kuri ibyo birego bya Kigali. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yatangaje ko muri iyo nama hemejwe ko Guinée Equatoriale yongererwa undi mwaka umwe w'ubuyobozi bw'uwo muryango kubera ubushyamirane buri hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Iyo nama yari yitabiriwe n'abaperezida b'ibihugu 7 muri 11 bigize uwo muryango nk'uko RFI yabitangaje. RFI sura amagambo y'itangazo risoza iyo nama rigira riti inama yimuriye ikindi gihe guha Repubulika y'u Rwanda ubuyobozi busimburanwaho bwa perezida uriho ubu muryango bityo ifata icyemezo cyo kugumishaho nyakubahwa Theodore Obiang Nguema nka perezida w'uyu muryango mu gihe cy'inyongera cy'umwaka umwe. Itangazo rya Leta y'u Rwanda ryibutsa ko mbere rwari rwarandikiye ibaruwa wari umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika rwamagana ihezwa no kuvuga ko imirwano inyuranyije n'amategeko mu nama 22 y'uwo muryango yabereye i Kinshasa mu mwaka 2023 ubwo Kongo Kinshasa yari iyoboye. Iryo tangazo ryongeraho rituguceceka no kutagira igikorwa byakurikiyeho byemeza kuranirwa k'uyu muryango wa siyase ko gutuma amategeko yawo bwite yubahirizwa. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byasubiyemo amagambo y'umwe muri iyo nama yavuze ko intumwa za Kongo Kinshasa zaba zari zavuze ko zisaba zikitabiriye ibikorwa by'uwo muryango igihe zaba zakirwa n'u Rwanda nk'urwari kuba umuyobozi mushya wa siyase nk'uko Radio RFI bitangaza. U Rwanda rwamaganye umuryango wa siyase ruvuga ko udakurikiza amategeko yawo bwite wugenga. Ku bw'ibyo u Rwanda nta mpamvu n'imwe rubona yo kuguma mu muryango ufite imikorere ubungu binyuranye n'amahame yawo ndetse n'akamaro kawo. Muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu na za leta u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Jean Patrick Nduhungirehe mu gihe Kongo yari ihagarariwe na Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mu bundi butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Minisitiri Nduhungirehe mu Rwanda yavuze ko nubwo ibihugu byombi bikomeje kuba muri gahunda zinyuranye zigamije amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwiriza cyangwa se guteza ubwega mu miryango yose yo mu karere mpuzamahanga aho bushinja u Rwanda ubupfapfa bwabwo bwite. Ati ntiriwe mvuga kwiriza kwabwo kugira ngo rufatirwe ibihano. Kongo Kinshasa ruri n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha M23 umutwe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa wafashe ibice byinshi burasirazuba bwa Kongo bukungahaye ku mabuye y'agaciro, ariko u Rwanda rwarabihakanye. Umuryango wa siyasa wari usanzwe ugizwe n'ibihugu 11 ari by'u Burundi, Angola, Cameroon, Centrafrique, Chad, Kongo Kinshasa, Repubulika ya Kongo no kuvuga Brazzaville, Guinée Equatoriale, Gabon, Sao Tome Principe n'u Rwanda kuri ubu rwawikuyemo. Mu butumwa burambuye bwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ku rubuga rwa X ivuze ko u Rwanda rutazigira rwemera kwikorera umutwaro w'ibibazo bya Kongo Kinshasa mu gihe leta y'icyo gihugu idaha agaciro inzira zakizweho zo kubikemura. Yabitangaje nyuma y'uko u Rwanda rufashe umwanzuro kuva muri siyase kubera uburyo ibihugu biwugize bibikoresheje nabi bishaka kurukumira. U Rwanda rwagaragaje impungenge z'uko Kongo ifatanije na bimwe mu bihugu bigize siyase yakoresheje nabi uwo muryango ku nyungu zawo bwite. Impamvu ni uko uburenganzira bw'u Rwanda bwo kuyobora uyu muryango ku buryo buhererekanywa bwirengagijwe ku bushake hagendewe ku byifuzo bya Kongo Kinshasa. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko iyo myitwarire ibabaje cyane ko mu minsi ishize habaye ibiganiro bitandukanye bigamije guhosha umwuka mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda bigizwemo uruhare n'ibindi bihugu. Yibukije ibiganiro byahuje Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo hari tariki ya 18 Werurwe uyu mwaka bikabiri Doha muri Qatar, kandi ngo byatangaga icyizere. Agaruka no ku biganiro bikomeje hagati y'impande zombi bigizwemo na Leta z'Ubumwe za Amerika, atari ko Kongo ikomeje kuzenguruka mu muryango utandukanye abiyo mu karere no ku rwego mpuzamahanga igereka ibibazo byayo ku Rwanda ndetse ikarusabira ibihano. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko uburyo u Rwanda rukomeje kugira uruhare mu gushaka icyazana amahoro mu karere binyuze mu masezerano y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EAC na SADC ndetse yakongeraho n'ibiganiro bya Washington na Doha. Icyakora yerekanye ko u Rwanda rutazemera ko Kongo ikoresha imiryango y'ubukungu nka siyase mu nyungu zayo, na cyane ko ibyo bihabanye n'amahame ndetse n'intumbero z'uyu muryango. Ati siyase ntabwo ikwiye kwivanga mu bibazo by'uburasirazuba bwa Kongo mu gihe biri gukemurwa n'indi miryango ibiri ariyo EAC na SADC ku buhuza bwa Perezida wa Togo Faure Nyasimbe washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibyo bibaye mu gihe muri Gashyantare imyaka 2 ishize u Rwanda rwahejwe mu nama ya 22 y'umuryango yabereye i Kinshasa muri Kongo biturutse ku mabwiriza ya Perezida Tshisekedi wayoboraga uyu muryango. Iki gihe u Rwanda rwahise rwandikira ibaruwa umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe rwamagana ukwirengagizwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko kwakozwe muri iyo nama. Icyakora ntihagira igikorwa. Ku rundi ruhande rukana umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Urande Makuru
yanenze ibinyamakuru bikomeje gusubiramo ibinyoma bigamije guharabika igihugu n'umuyobozi wacyo Perezida Paul Kagame kuva tariki 5 Kamena uyu mwaka. Ibinyamakuru mpuzamahanga bitandukanye byongeye gutangaza inkuru zishinja u Rwanda kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Nka NBC News yatangaje ko babonye ibimenyetso bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda zikorana n'umutwe witwaje intwaro M23 mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Muri ibyo bimenyetso yagaragajemo abasirikare babiri bashimuswe n'ingabo za Kongo n'umutwe wa FDLR. Hashize imyaka 3 igisirikare cy'u Rwanda gisobanuye ko abasirikare Paul Nkundabagenzi Elise na Private Ntwari Gade bashimuswe bari bari ku burinzi ku mupaka muri Gicurasi 2022. Gisaba leta ya Kongo kubarekura bwangu. Paul Nkundabagenzi na Private Ntwari batashye muri Kamena uwo mwaka nyuma y'ibiganiro byagizwe muri Angola yari umuhuza w'u Rwanda na Kongo washyizwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Inkuru ya NBC News yagizwe muri n'umunyamakuru maze igihe kinini yibasira leta y'u Rwanda Michela Long. Uyu mwongereza kazi yagaragaje ko yishimiye umusanzu yatanze. Hari izindi nkuru ebyiri zasohowe n'ikinyamakuru The Economist tariki 16 Kamena zivuga ko Perezida Paul Kagame ari umunyagitugu wigarura imitima y'abanyamahanga, imvugo isanzwe ikoreshwa n'abandi bose barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makuru yashingiye ku byatangajwe n'ibyo bitangazamakuru agaragaza ko gusubiramo ibinyoma ku Rwanda no kugoreka amateka ya Perezida Paul Kagame byabase ibinyamakuru mpuzamahanga ku buryo bidashobora kubona ibindi bintu biri kuba hirya no hino ku isi. Ati birenze urugero n'ibintu byose biri kuba ku isi ubu ngubu guhora basubiramo ibinyoma no kugoreka amateka y'u Rwanda na Perezida Paul Kagame bigaragaza ko byarenze kuzura intekerezo zabo. Ati n'ububate leta y'u Rwanda isobanura ko nta ngabo zayo ziri mu burasirazuba bwa Kongo kuko idashobora kwivanga mu makimbirane y'Abanyekongo. Yagaragaje ko ibirego biba bigamije guhishira imiyoborere mibi ya leta ya Kongo Kinshasa yahererwa n'imitwe nka FDLR na Wazalendo. Yasobanuye ko bitewe n'umugambi umutwe w'iterabwoba FDLR ufite wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda ukaba ukomeje guhabwa ubufasha na leta ya Kongo, rwakajije ingamba z'ubwirinzi ku mipaka yarwo mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abaturage. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ishyaka PPRD rya Joseph Kabila uzategeka Kongo ryamaganye icyemezo cyafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyo gukomanyiriza uyu wategetse igihugu kuvugana n'ibitangazamakuru mu gihugu. Mu itangazo ishyaka ryamaganye umwanzuro rivuga ko ibyakozwe n'ikigo gishinzwe itangazamakuru byabanye n'itegeko nshinga ry'igihugu riha uburenganzira abaturage bose kwisanzura bagatanga ibitekerezo yaba mu buzima busanzwe cyangwa se muri politike. Ikinyamakuru Actualité CD cyavuze ko ishyaka ryavuze ko umwanzuro wafashwe ku mpamvu za politike kandi ufatwa n'ubutegetsi bw'igitugu butemewe. Ishyaka rya Bwana Kabila ryavuze ko ryamaganye guhuza kose kwa Kabila na M23 kuko ari igoma, ngo ni ubusazi kuko uyu wategetse igihugu imyaka 18 ari igoma mu buryo bwo gushakira amahoro igihugu. Uyu mwanzuro wo guca Bwana Kabila mu itangazamakuru n'amaganwe n'icyarimwe ry'abanyamakuru muri Kongo Kinshasa yavuze ko ari umwanzuro wafashwe ku nyungu z'abafite ubutegetsi hatagendeye ku kuri no gushyira mu gaciro. Abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Kongo baherutse kwanga iki cyemezo ko uyu mwanzuro ubuza abanyamakuru guha ijambo Kabila nta kintu na kimwe ugendeye uretse gukurura bishyira ko bafite ubutegetsi. Hanyuma kandi hari amakuru agaragaza ko ingabo za Kongo FARDC na Wazalendo bagenzura imisozi mu midugudu ya Karinga ndetse na Kisone nayo ikaba igenzurwa n'igisirikare nk'uko inkuru ya Actualité CD byandika. Amakuru agera kuri urwo rwongera ko inyeshyamba za M23 zasubiye inyuma zerekeza yitwa Ikobo, aho kuva kwa gatanu zakaje ibirindiro byabo Irusamambu ndetse nabo kumbirwa mu rwego rwo kwitegura ibitero bishobora kugabwa ku ngabo za leta. Amakuru aturuka mu buyobozi bw'umurenge wa Inanga muri Warikare aburira ko inyeshyamba ziri kugerageza kugota umujyi wa Pinga bagahamagarira igisirikare cya leta kongera ingufu n'ako karere kugira ngo barwanye iterambere rya M23. Iyo mirwano mishya umubare w'abantu bayigwamo ukomeje kutamenyekana, birava ko ngo yimuye abantu babarirwa mu magana babayeho mu buryo muri iki gihe. Ndararanganisha amaso y'amakuru byandikira ubundi abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika banetswe imitwe ya politiki itavuga n'ubutegetsi mu Burundi kuri ubikora mu buhungiro yasabye ko amatora abagize inteko ishinga amategeko n'abajyanama b'amakomine akurwa hakaba ibiganiro bidaheza bihuriweho n'abarundi bose nk'umuti ku bibazo igihugu hanganye nabyo muri iki gihe. Itangazo ryashyizwe mu kono n'abayobozi b'imitwe ya politiki banikorera mu buhungiro ariyo Sephora Arusha, Sinarede Giriteka, MAP Burundi Buhire na Seneri Ngeri Rugamba ihagarariwe na Frederic Bamvuga Inyumvira yifuza ko amatora yakurwaho bakimagaza ibiganiro. Muri iryo tangazo kandi ishyirahamwe ry'ibihugu by'Uburayi, iry'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC n'ababafashije kugera ku masezerano ya Arusha basabwe gushyiraho akabo nabo kugira ngo habe ibiganiro byahuza abanyapolitiki bose n'abandi badaharanira intebe ya politiki kimwe n'abandi bose babasha kugira ngo ibibazo biri mu gihugu bitorerwe umuti. Imitwe ya politiki kandi irasaba ibihugu by'amahanga ko byafasha kugira ngo imyanzuro y'urukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba yatangaje tariki ya 10 z'ukwa 11 hari 2021 ivuga ko manda ya gatatu ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza itari kurikije amategeko yashyirwa mu bikorwa. Impamvu nyamukuru y'imitwe ya politiki ishingiraho isaba leta y'u Burundi guhagarika aya matora ahubwo bakabiganira ngo nukubera ko igihugu kirimo guca mu bihe bigoye cyane cyane bishingiye ku bukungu na politiki. Abayobozi bayo mashyaka uko ari bane atavuga n'umutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bashyize umukono kuri iri tangazo barimo Shonivo mu Rwengezo uyoboye Seneri Ngenzi ya Rugamba,
harimo kandi Dr Jean Minani uyoboye Sinaredi Giriteka, Emery Giraneza uyoboye MAP Burundi na Frederic Bamvuga Inyumvira uyoboye Sephora Arusha ari nawe uhagarariye aya mashyaka yose, avuga ko ayo matora nta gisubizo yazana mu gihugu. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Kenya, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banetswe umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya usanzwe ukuriye abaminisitiri muri Kenya Bwana Musalia Mudavadi yari yakirenga ko bigoye gutsinda Perezida William Ruto mu matora 2027. Ikinyamakuru The Citizen gito cyavuze ko Bwana Mudavadi yavuze ko nubwo ikirere cya politiki gishobora guhindura ibara kanya kariko kose ngo bigoye ko ari uwahigika shebuja ngo mubuze manda ya kabiri. Bwana Mudavadi yasabye abaturage bo mu burengerazuba bwa Kenya gushyigikira Perezida William Ruto kuko ari umuntu ushoboye. Abatavuga rumwe na Perezida Ruto bamushinja ko nta kintu ashoboye ndetse ko ngo ashatse ubu yakwegura. Abarimo Rigati Gachagua hoza ari icyegera cye bavuze ko imyaka maze ku butegetsi igihugu cyasubiye inyuma ku buryo bukomeye ndetse ubuzima bwahenze muri Kenya. Bwana Musalia Mudavadi yabwiye abanyakenya ko maze igihe muri politiki kandi ko yigeze kubereka inzira bacamo, ababwira ko n'ubu witeguye kubereka aho bazatera igikumwe 2027 kandi ko nta handi atari kuri Perezida William Ruto bakamuha manda ya kabiri. Abanyakenya bamwe babona ko igihugu cyataye icyerekezo ku butegetsi bwa William Ruto kandi bakabona ko adakuriye manda ya kabiri. Kuva yafata ubutegetsi ikirere cya politiki ya Kenya cyaranzwe no kwiyamamaza ndetse no kwigaragambya muri iyi manda ya mbere amaranye imyaka 3. Musalia Mudavadi yavuze ko kuba William Ruto yarahuje imbaraga na Odinga batacana guhaka byerekana ko nta wamubirindura uko abonye kose kuko banasangiye ubutegetsi bwose ngo gahunda n'imwe no guha imbaraga Ruto muri manda ya kabiri 2027. Hanyuma mu gusoza mubwire ko Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko umubano we na Elon Musk warangiye. Kuwa gatandatu Bwana Trump yabwiye televiziyo NBC News yo muri Amerika ati yego niko mbifata ko warangiye. Yarabajwe niba atekereza ko umubano hafi wabo bombi warangiye, yashubije atuya ubwo yarabajwe niba yifuza gusana umubano wabo wangiritse. Aya magambo ya Trump nayo yavuba cyane avuze kuvayo na Musk bashwanye bikomeye bagashyocyorana ku mbuga nkoranyambaga. Byabaye nyuma y'uko Musk umuherwe utunze za miliyoni z'amadolari washoye imari mu ikoranabuhanga wateye inkunga ibikorwa byo kwiyamamaza bya Trump ndetse nyuma akaza kuba umujyanama mu bintu bya Perezida wa Amerika, anenze ku mugaragaro umushinga w'itegeko wa Perezida Trump ujyanye n'imisoro n'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta. Uwo mushinga w'itegeko ni gahunda y'ingenzi igenamigambi muri politiki ya Trump imbere mu gihugu. Umubare munini wo mu ishyaka ry'abarepublikani rya Trump bashyigikiye Perezida. Vice Perezida wa Amerika J.D. Vance yavuze ko Musk yabaye ikirimbuzi cyane ndetse ko ashobora kutazongera guhabwa ikaze na rimwe mu muryango w'abari hafi ya Perezida. Mu kiganiro na CEO Von utangaza ibiganiro kuri internet mu buryo bwuzuye nka podcast, Vance yavuze ko Musk umuyobozi nshingwabikorwa wa kompanyi Tesla ndetse na SpaceX yakoze ikosa rikomeye ryo kwibasira Perezida. Mu gihe cy'ibyumweru Musk yanenze itegeko rihatse ayandi rya Trump ryiswe Big Beautiful Bill mu gihe ryagibwagaho impaka mu nteko ishinga amategeko. Yavuze ko mu gihe umushinga w'itegeko waba wemejwe wakongera tiriyari z'amadolari ku mwenda w'igihugu ndetse ko uwo mushinga w'itegeko wakwangiza umurimo yakoze nk'umukuru w'urwego rwa DOGE rushinzwe kunoza imikorere y'inzego za leta no muhate we kugabanya imari leta ikoresha. Nyuma gato yo kuva muri urwo rwego rwa DOGE aho yakoze iminsi 129, Bwana Musk yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X nawe nyirarwo ko umushinga w'itegeko ari ishyano riteye ishozi, ariko ntiyanenga Perezida Trump mu buryo butaziguye. Ariko kwa kandi Trump yabwiye abanyamakuru ko yumva aratengushywe n'imyitwarire Elon Musk. Musk yashubije akoresheje urukurikirane rw'ubutumwa yatangaje kuri X avuga ko Trump yari kuba yaratsinzwe amatora yatamugira. Ashinja Trump ko ari muri dosiye ya Jeffrey Epstein, umunyamari wataye ikuzo wapfiriye muri 2019 ubwo yari ategereje kuburanishwa ku birego byo gucuruza abantu mu buryo bw'amagendo kugira ngo basambanywe ku gahato. Musk yamaze gusibwa ubutumwa ndetse umunyamategeko Epstein yakanye ku mugaragaro ibyo birego ko wari umukiriya we. Trump yasubije ku rubuga nkoranyambaga rwe rwitwa Truth Social ko Musk yasaze. Muri bumwe mu butumwa yatangaje, Trump yakangishije gusesa amakondero Musk yagiranye na leta ya Amerika. Mu kiganiro cyo kuwa gatandatu yajyanye na ABC News, Trump yavuze ko Musk yasuzuguye ibiro bya Perezida. Trump ati ntekereza ko ari ikintu kibi cyane kuko arasuzugura cyane, ntushobora gusuzugura ibiro bya Perezida. Musk umuherwe wa mbere ku isi yatanze hafi miliyoni 50 z'amadolari nk'inkunga mu bikorwa bya Trump byo kwiyamamaza ku mwanya wa Perezida. Musk yumvikanye muri ubwo butumwa bushyamiranye bwo ku mbuga nkoranyambaga ko ashobora kuzashyigikira bamwe mu bazahangana na Trump mu matora y'umwaka utaha yo hagati muri manda z'inka midterm elections, agashyigikira abazahangana n'abagize inteko ishinga amategeko bashyigikiye umushinga w'itegeko wa Trump ujyanye n'imisoro. Ubwo Trump yarabajijwe kuri icyo kiganiro cyo kuba Musk ashobora kuzashyigikira abakandida bo mu ishyaka ry'abademokarate baba bahanganye n'abarepublikani, Trump yavuze ko Musk byamviramo ingaruka zikomeye.